салом мухлисони ҳамешагии футбол. Навори мо бо дастгирии як xbet омода шудааст. Як xbet сарпарасти эҳсосоти варзишӣ. Дар ин ҷо метавонед ҳамаи намуди варзишро пайгир бошед. Дар як xbet пайвастшавӣ осон буда коэффициентҳои баланд ба шумо пешкаш мешавад. ҳамчунин ба силкаи дар комментария буда даромада то $100 ҳамчун бонус соҳиб шавед. Ба ҳама муваффақият. салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд тоб хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. ҳамаи интизориҳои мухлисони футбол ва пешгӯиҳои Карло Анчелотти хато баромад. ҳамагон умед доштанд ки Милан ба финали Лигаи Чемпионҳо мебарояд, вале ин умедҳо барҳадар рафт. гап сари он аст ки Милан дар ду бозӣ муқобили Интер ҳатто ба задани як гол даст наёфт. бозии дуюм бо ғалабаи минималии Интер хотима ёфт, вале ду голи бозии қаблӣ аллакай 70% пирӯзии онҳоро таъмин сохта буд. Лаутаро Мартинес дар дақиқаи 73-юми бозӣ аз як фурсат тӯбро ба дарвозаи Милан ворид сохт ва ҳисоби умумии дидор 3-0 хотима ёфту. Интер аввалин шуда ба финали Лигаи Чемпионҳо баъди 13 сол баромад. барои миланиҳо бозии ҷавобии нимниҳоӣ аллакай 8-мин бозии 0 аз 12 бозӣ дар ин Лигаи Чемпионҳо мебошад. яъне дар 12 бозии Лигаи Чемпионҳо дар 8-тояш тамоман гол сар надодаанд. гузашта аз ин онҳо танҳо дар як бозии плей-офф як гол хӯрдаанд ки ин дар бозии дуюми даври якчорниҳоӣ муқобили Бенфика буд. дар бозии сафарӣ бошад онҳо ба дарвозаи Бенфика 2 гол зада буданд ва ҳамин тавр то ба финал бидуни сар додани гол омаданд. хулас ин даста барои Сити ва ё Реал рақиби тӯҳфа нест. бо чунин эътимод дастаи Симеоне Инзаги мавсими олиҷаноб дорад. бо дар назардошти он ки барои тиллои серияи А тамоман дигар шонс надоранд, вале барои тиллои мусобиқаи асосӣ шонси олиҷаноб дорад. Интер аз аввали баҳор суръати баланд гирифт ва силсилаи бебохтҳои худро оғоз намуд ки натиҷаи умумии ҳамаи бозиҳои баҳорӣ 22-3 аст. албатта миланиҳо ба ҳар ҳол фаворити асосии финал нахоҳанд буд, аммо баъд аз ин далелу фактҳо кӣ мегӯяд ки онҳо шонс надоранд? Интер дар таърихи худ бори шашум аст ки ба финали Лигаи Чемпионҳо мебарояд. охирин бор соли 2010 таҳти сармураббигии Жозе Мауриньо буд ки дар ниҳоят дар бозӣ бо Бавария чемпион шуданд. то ин дам Бавария аз ин 6 финал ки ҳоло натиҷаи яктоаш маълум нест 3 маротиба чемпион гардиданд ва дар сурати ғалабаи навбатӣ ин шумор ба 4 мерасад. рақиби Интер имшаб аз миёни Сити ва Реал маълум хоҳад шуд ки ин бозиро финали бармағал гуфтаанд. ба андешаи шумо кӣ мезанад, Реал ё Сити? футболбози дӯстдоштаи худ ба истилоҳи машҳури русӣ любимчики Флорентино Перес аз миёни футболбозони Реал кӣ бошад? дар байни ҳамаи бозингарони Реал Мадрид Флорентино Перес як футболбози дӯстдошта дорад ва ин Винисиус нест. тибқи иттилои Релево, Родриго футболбози дӯстдоштаи асосии Флорентино Перес аст. ба гуфтаи манобеи нашрия, президенти бошгоҳ ба ниҳоятгар таваҷҷӯҳи хоса дорад. ҳамин хел нақлам ҳаст ки дар оғози мавсим Перес ба утоқи либоспӯшии Реал Мадрид даромад ва гуфт ки бачаҳои хуб бояд ҳамеша дар ҳайати асосӣ бозӣ кунанд ва ҷониби Родриго чашмак заду рафт. тибқи иттилои инсайдерро гуфта мешавад ки президенти бошгоҳ аз Карло Анчелотти хоҳиш кардааст ки Родригоро бештар ба бозӣ дарорад ва сармураббӣ ғайр аз иҷро кардани хоҳиш роҳи дигаре надорад ва мухолиф ҳам нест. дар мавсими гузашта мутахассиси итолиёвӣ таваҷҷӯҳи худро ба як ситораи ҳақиқӣ табдил додани Винисиус равона карда буд, аммо баъди ҳамон саҳнаи утоқи либосибаскунӣ ӯ ба як бразилии дигар таваҷҷӯҳ мекунад. дар тамрин мутахассиси итолиёвӣ пайваста кӯшиш мекунад ки тавоноии бозингари 22-соларо ба ҳадди боло расонад. вай боварӣ дорад ки ӯ сазовори яке аз беҳтарин футболбозони сайёра шудан аст. ин мавсим барои Родриго яке аз беҳтаринҳо буд. феълан дар ҳисоби худ дар кулли мусобиқаҳо 16 гол 11 паси головар дорад ва дар беш аз 52 бозии даста ба майдон баромадааст. хулас ба истеъдоди Родриго ягон ҷои шаку тардид нест, вале тағаббозиҳои президенти бошгоҳ ояндаи дастаро зери суол мебарад. тасаввур кунед мабодо дар ҳайати Реал ба ҷои Родриго Ҳарри Магуайр футболбози дӯстдоштаи президент мешуд. дар ин сурат то Перес намемурд аз ситами Магуайр халос намешудем.
وقتی از یک جا رفتی دیگر برای اونجا قدر نداری. پپ گواردیولا دسته بارسا رو برای چمپیونی در لالیگا تبریک کرد، ولی برای تبریکات رو کسی تشکر نکرد و حتی به نوشته‌اش جواب نگردانیدند. دیروز در نشست مطبوعاتی عیناً همین موضوع رو ژورنالیستان مورد بررسی قرار دادند و گواردیولا هم خیلی عاقلانه از این موضوع برآمد. گواردیولا گفت که لاپورتا با تبریکات او پاسخ نداده است. من به خاوی و پرزیدنت بارسا ژوان لاپورتا تبریکات فرستادم که تا حال به من پاسخ ندادند. از اونه که من لاپورتا را میشناسم تصور کردم میتوانم که او حالا هم خرسندی میکند. از این رو شاید حالا تبریکات من را ندیده است و یا پشت خرسندی های خود وقتی جواب گردانیدن را پیدا نکرده است، گفت پپ گواردیولا با پایگاه خبری مویستر. من از چمپیونی بارسلونا خیلی شادم. آنها به این عنوان واقعا سزاوار هستند، افزود مربی کاتالونی پپ گواردیولا. بارسلونا بعد از بازی مقابل اسپانیول همچون غالب در چمپیونات اسپانیا اعتراف شد و چمپیونی آنها را در صفت یک چوبینی متنتن و یا خود به اصطلاح اسپانی‌ها در شکل یک کرناوال جشن گرفتند که تا حال در کوچه‌های کاتالونیا این چیز ادامه دارد. دسته که سالهای اخیر خیلی کم شاهد چمپیونی رو میچشد، این غالبیت برابر با چمپیونی در لیگ چمپیون‌ها بود. رهبریت باشگاه یوونتوس تورین در مورد تقدیر آینده پول پاگبا در هیئت دسته خلاصه نهایی خود را برآوردند. در این باره لا گازتا دل اسپورت خبر داده است اکثر موسم جاری نیمه‌حافظه‌گر فرانسوی بنابر سبب آسیب داشتن با میدان نبرآمد. در موسم روان پاگبا در سری ا همگی 6 بازی انجام داده است. در بازی اخیر پاگبا باز جراحت برداشت و به احتمال زیاد بازیگر تا آخر موسم با میدان نمیبراید. صرف نظر از سطح بلند جراحت نیمه‌حافظه‌گر 30 ساله تورینیو نقشه دارند که از او جدا شوند. همچنین رهبریت دسته یوونتوس در حال بازیگر را در هیئت تیم نگاه می‌دارند که نیمه‌حافظه‌گر دیگر خط مرکز آدریان رابیو دسته را ترک نماید. گفتم می‌شود که رابیو همچون اگنت آزاد تابستان می‌تواند به دسته منچستر یونایتد گزارش کند. این هم در حال است که تن هاگ با مهارت فوتبالباز مذکور توجه خاصه دارد و او را یکی از لازم‌ترین فوتبالبازان در لایحه خود می‌داند. آدریان رابیو لایحه. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.